Unsaon man ako nang nagminyo to mo, sige gipagminyo mo. Pero sige mo bugno. Sige mo away, sige mo og unsa ba inyong gipambuhaton diya, nagapamuak mo og mga plato or gauban mo minyo lagi mo pero halos wa na mo tigdananay sa balay. Sa tulo ni Burag okay na. There, oh. Good day, people. Welcome to Bitog Bitog University YouTube channel, and I'm home. Today is Tuesday, Wednesday. Tuesday. So, ganinang buntag, nagko sa ganinang buntag. Papa, Dance class. So yan yung sitwasyon karon. Ang among electric pan nga gubagi improvise. Gibutangan og alambre kay guba na, gi-improvise siya may gala. I think it's dangerous. So I'm gonna be cooking again my favorite chicken, halang-halang sa gata. But medyo social gamay kay income na. And my son here has a situation. What is that? And he's posting something in the Facebook. What happened? I had a nightmare that literally scared the hell out of me. Like as soon as I woke up, I just left the house. What the hell is it? It's like I was like, do you know those dreams that like you feel like you're awake, but you're still in a dream? Yeah, I usually experience that. Like this one day, I just woke up. I saw my old tab, so I didn't know why. I just grabbed it and turned it on and played. I just wanted to watch a video on YouTube, and when I watched a video, guess who popped up? What? Oh my God, Nanay? No. Mommy! No. Angry face of Mommy. No, it was Momo. So I go, What? you know Momo? I know Momo. Damn it, That's the Momo. Momo. That creepy bird-looking girl that smiles. Really? Remember the outbreak in the news? Yeah. I just saw her there. She looked like Mickey Mouse for a second. She looked like Mickey Then what Mouse. happened? I mean, how Then I was in a position of like laying my front down, watching like that, and I started to sink to the floor, and I could not breathe. Like sleep paralysis, but sleeping. Then what did you do, man? Para makalihok ka. Run! I just keep on screaming until I woke up. Just opened my eyes, did not see anything. And you were alone? Yeah, I was alone. So I was scared more. So I just went out of the house. Go to Nanay. You did not went back to the room. No, at all. The whole day I was not in the room. When there was like when there was a blackout, I did not turn off the aircon because I was too scared. Wait, it burned out? As soon as it burned, I just went out of the house. You know what? Okay, like this. Say it again in Bisaya. I don't know. Try in the first sentence. I don't know. So he's posting right now. Please follow him. You will not accept if you're not friends. Yeah. Sorry. I don't really trust anyone here. Alright, okay. I don't really want to have too many friends. Okay. Because I have no time to talk to them all. So maybe in the next school year. Probably. Alright. So there, post it so that you can express yourself and English ako ko kaliteryo. Ay, sabi, may English ang anak ko. Ay, asa mo naliwat ni. Anyway, may gala. So my favorite, this is really my favorite recipe. 100 pesos lang ni siya kay kanabitang mga anong supak ba, kanang mga bukog-bukog lang ba. So i-chop nimo, halang-halangon din nimo there. So ako siyang gipakupusan kay grabe fats ni. Bukugon man siya, so kailangan lataon na to siya maayo. Tapos ang iyang oil, so nakalamian ni nga kuan kani non-stick man ni, so ang iyang oil natural mo gawas. Then gisaon na siya siyang sariling kuan. So lataon na to maayo para pag ingkit na to sa bukog humok. Okay? There. Kay lisan sa nako. Hi Rayber.
I saw you. You're transferring the PS4 again in the room. After I hear that, you're gonna watch something in the TV. Alright. I'll get back to you. So what are you doing now? I'm just gonna stay in the room. And play. So mo ning usual nga gahitabo dire every day. Mommy is fixing everything here. Ay kabala ka mami, gamay na lang yung agwanta. Ang kalat dire na dire balhin na po dito. Alam mo, ako yung nag-drive. Ikaw agad po yung manghipos because ikaw rin may na third eye sa family, mami. Ikaw rin makakita sa mga hugason, sa mga... I promise you, pag mabalenta sa bagong balay, I'll be a change man. Ako na yung maghugas o plato, mangilo na ko. Yeah. Just give me an awesome night. What night? So mga gamay na lang yun. O dool na lang yun ko sa ABS. So kabalin lagi ko sa among mansion dito. Mansion? It's a mansion. No, a mansion has like 10 or more rooms. Ay, pagsabad yan mo sa mga taong ka. Ito sa mansion. Kamu ba, approve ba sa inyo if ever magaling tayo sa Pilipinas, pagabutuhan ka na? Mupabor ba mo? Dili. My God. Alam mo, tunga ang mga tawanan. No? Grabe lang yung kanina. Alam mo, sa Tidanay lang, ako gusto ko sa Tidanay lang, gusto ko nga ng kanang same-sex marriage. If mo na'y makalipay lugar sa mga yuya, kay ang naitabo manggod, burag ang marriage manggod taraw ang burag gay mo na to og proof nga grabe gyud kita kakalab kay pakas lang ta ka. Di ba burag siya na ba isa unsa may for example giganaan ko sa imo so diskarte ko sa imo pag human sa i-level up nimo ang diskarte gisugot na rin ta ka so nag-uyab na mo karon o di ba ni taas na ang iyong panag-uyab so burag unsa na may next level sa panag-uyab para gid i-prove na ko nga love kay ta ka Maria. Ana gilugar love kita ka Rico Suave. Love ta kay ka Brother Bernie. So magpakasal ta, ganon. Ana, mura mo siya ang highest lugar nga Ultimatum na. Yeah, but what I'm trying to say mga kapamilya is wala. Wala lang, nalito ka grupo nga. Di, ako para sa ako ang punto lang ako my brother. Ang pagkasal is just a ceremony. Ceremony ra or maybe sa mga legal nga pamaagi like for example kung magpakasal man gud mo at least kung about sa mga properties or sa inyong medyo maligal mo yeah fine but pero kung ato siyang gipamugos kay para lugar mo yun ka nga para Just to nanay prove forever para nalay ko hindi pa rin brother alam mo ang importante pa rin is still the relationship sa yun doon kasi ako okay masagko kung may kung illegalize ang same-sex marriage kung muna yung makapinan. Yeah, again, but again, dili sa ko mag-ingon nga tungod kay pwede na mo magminyo. Di kaya po ingon nga mo yung ka nga, sige, kaya nagminyo naman mo, forever na dayon mo. Again, ladies and gentlemen, it's just a ceremony. Ang importante pa kaya po rin nagminahalay mo. Unsao man ako nang nagminyo to mo, sige, pagminyo mo, pero sige mo bugno, sige mo away, sige mo unsao ba inyong gipambuhaton diya, nagapamuak mo mga plato, or gauban mo minyo lagi mo pero halos wa na mo tigdananay sa balay mo prepare na lang gyapon ko atong bahala o uyab-uyab lang sa pero hapsay ang pamuyo char Ay! pero do ako sige mo ingon nga ayaw ko na taga ng live-in kay sa legal nga pamaagi sa legal nga aspeto yun lang ako mula na ako nakita lami ang kanang illegalize ng pagminyo sa mga legal nga mga aspeto. Diba? Kaya for example, kanang mga kustodiya sa bata, inyong gipamalit nga helicopter, kang kinsa ang sabad, kang kinsa ang iko, ang swimming pool, iyaba ang swimming pool, iyaha ang balay, kanang may ana. Kana pwede. Pero kung may kung sa inyo lang relationship lang atong istoryan diri kay to prove na how much I love you. Di naman kailangan di mo lang kailangan gin nga magpakasal gyud lugar kay puro lugar kay importante inyong relasyon duha. Like you guys love each other, like The you care quality for of relationship. yes, you care for each other like that. Ay mo lang importante dang hapsay inyong panimalay like that. Kaabag ang tanan. Yeah.
Sabtan ninyo yung mga differences. Precious! Inyong mga differences. Ay isa ba, ganiya lagi ng pangutana. Sa ba mo, pabor mo dili. So kapag tala mo, pabor pa mo dili. I'm not Well, sure. sa orko na. Yeah. Depende. Wala pa, exact. Kung kana na eleksyon na ba, ulan-ulan Pero ako mo pabor gyapon ko, brother. They deserve to be happy. Ako mo pabor gyapon. At the end of the day, mo pabor gyapon. Pabor Pero again, mo pabor ko pa again. Kung imong purpose kay magpakasal kay para may lugar ka nga para nanay forever, dili gyapon na siya assurance. Anyway, sa itong pag-record anis, daghang kay kong salamat. Grabe, happy na morot akong t-shirt, nagibaligyan ako tag 100. Grabe nga oil, oh. Oh? Halos nahimo ng sabaw ang oil. Munang imo ginaipahitos para walang oil sa kuan manok. So now maggutad sa kuog. So simple raman kay ning kuan manok tapos na gina. Actually do ta mis kugon daw na may panahon kay ang problema sa kugon kung hapon na ka ang parkinganan. So nagpahit na lang niyo kanang kokome nga nanasakan. Tapos Bombay ahos. Sana Bombay ahos. Luya. Then atsal dayon paminta gamay para pahumot. Okay, so ato siya nang gipahilis gamay. Ito lang ni Burag, okay na. There, oh. Kana tanan oil. So ang buhato na to, kuhaon na to ning oil. Kung isalod. So nag-design na lang gid mi nga wala lang gid namong gigamit ang oil. Technically gilabay na mong oil. So in short, itapol na po mi. Oil butanganan. So buta itong oil. Kamay lang kayo. Wait lang. Gamay lang. Para gisa lang. Daddy, your screen is so dirty. Yan ilunod balik ang Paano na si Mami Nanay? Oh, great. And I plug the electric fan or the light. So you like my back? Daddy, you like this, Daddy? Daddy, what's that? you like this? Pouring back. Yeah. Pasyon nagmala, di na gatibotang balik ang gata. Gata pa mo. One lang lang gata. Ito ni mo pagilohon. Ito ko. So ipabukas sa nato na. And now igang kayo. Kabalo mo kung magbuhat mo balay. Usag yun sa makaigang diri. Walay exhaust. So ang kainit.
Mura kaya po yung mo init dito sa tibok balay. So, magdugay ko ni mo kung kuhan, lechon de leche. So, ipabukan lang sa nato na may gala, then timplahan lang sa nato. Pag timpla, taway lami, ibahog na to sa iro, ha? So, singani, sa sulugas kwarto kay Bugnaw. Higang. Eyes are watering. Alright, it's cooked already. Right, that's it. Ang halal, baby. This is turkey, baby. There's two more. Perfect.